Right. Siyabonga bakwethu. Sesiphendukile ithi labo esesikhona apha ke namhlanje linjani udala zonke uhlelo ngisakhumbula hamba nobongane ubongze kuhlelo ngisakhumbula lawe ke bhale yakho ke incwadi zapha izochisa@hotmail.com kumfake ku messenger ufake ku WhatsApp umfake loba ngaphi sihlangana konjeni nje lokho sikhala nge-sponsorship. We need sponsorship, we need help from all of you. Siyabona kusiyafika next week ukuhamba njani. Maybe to suspend the show kancane until sizama udinga ke i-sponsorship. Oqala siziba namhlanje ke ngusimiso Ndlovu. Simiso Ndlovu ngibhala ngise South Africa lapha engihlala khona. Ngiyasebenza ke mina ema-kitchen. Sengile 15 years ngisebenza lapha. Hlale-ke lo mlungu wami bengithanda ke ubaba lo mama ke oboss wami. Uzokwathi ke umama uMrs papa wasichiya ngesikhathi se-COVID. Ngasala ke lokho nginesa ke ubaba sekhulile leminyaka eyi-72. Mina umama le-40 something. So ngihlala ngimgcile abantu bakhe bengibonga kakhulu ukuthi ke bakhalele ke ubababo. Kuthe umnyaka 2023 zazi ke kwenzela isikhathi ke ixhegu langigilela ke imkhuba lawe libuya lapha engihlala khona emuva ejaradeni lafika langena lathi licela imassage. Lami ngokumassage ngathi imassage lelikhiwa lase lingenzela ezinye izinto engazaziyo lathi licela lamuthi lingincede lingimassage. Ngamangala sho ukuthi ubossi namhlanje kutheni wangike ngimassager wangimassage. Wase dosi impahla yami wase siya phansi khona le kimi into engazaye ngiyenze le empilweni yami yonke ke ngangile lihloni wangenza lokho angenza khona engiluma khonale wagcina ke sebuya ke lanxa kwakuthwala nzima ukuthi kume into wakhe kodwa ke sengimthanda ngakho khonokho. These days we doing a lot, but now utheni ufuna ukutshela abantu bakhe ukwana mina la siyathandana kambe sengitholeke ijaga usabantwana engamcheka kangisamfuni. Incwadi yami ibale ku Dr. Love uphinde ibale la ungisakhumbula. Cela nyezi ingoma ezilandelayo. Ay othi kuchayela ingoma ethi ziphi inkomo. The best. Aha. Ingoma sachisa kakhulu ke. Sifas and Letambole. Ziphi inkomo.
ingoma ethi ziphi inkomo zamalobolo ya letha mbulukanyelo Brayu Masekela uhlelo ngisakhumbula besitshala ke Siso Ndlovu ye hlala ke lo mlungu wakho mama manambamba ivela ke ngomnye ke umlaleli wethu njalo obhaleke kulolu hlelo twa ngudumezweni Dumezweni Leya siyakubingelela namhlanje uhlelo kunjani Dumezweni Leya wona uthi ke ubingelele ubungane kakhulu ubungane ukukhala ke ngokuthi ke wena awumsizi ngalutho Dumezweni uDumezweni Leya uthi mina mfowethu nyabonga ngivela kwasiphepha eCholocho ye kwenzekala ke umnyaka ka2006 lapho bengihleli khona ngisekhaya sengiqedile isikolo ngumfana welusayo njalo ke abantu bengithanda ngoba gamlela lenkuni ngaze siyagamlela ke inkuni womunye ke umuzi oseduzane lakithi khona phana ko moyo ngihlala ngimgamlela ke lo mama lo ke kwagcina kusenzakala into engazange ngicabele ukuthi ngenzakala ke umsakazeni ngithe mvela gamla ke lenkuni lilanga umama lona ngambona ke ebuya ethutha ke ehamba egangeni ethi usezothatha ke inkuni ngoba ke sefuna ukuyabasa umlilo angazi ngafikela ngosathane bani umama lona ngabe sithi asambe ithatha lezana ngezigamle ngale ngangela ethwaheni kuthe kulapha ke ngahle ngambamba ngase ngumbhinya ngamrepa ke lo mama ngesabo ukuthi ngamrelease lapha ke kuzahlupha ngoba uzangicebela ngambophela ke ehlahleni ngacabanga kwaze kwacha 9:10 ebusuku ngeze abantu bememeza bembiza nakabani ngathola ngathi ukumemeze okhale lapha vele nyakuqhuma intamo ngabe futhi ngamphinda ke ebusuku khona lapho ngila egangeni ngabona sokusiza amadawu kabusa ngafela umoya ukuthi ngibulale kumbe ngenzeni enye inhliziyo yami ke ngathi ngamgedisa ngazama udinga ukuthi ngamgebhela ngapi ngasola ukuthi ngambulala ngizamgebhela ngakho kwakulomfula eduzane ugwayi ukuthi ngakhona kodwa ngathi akuzahlana labantu ngacina ke lapha semboni kakwenzi ngacina ngimbopha umlomo abophela amahlamvu emlonyeni wakhe ngacha phansi ngadla bayibayi yikuba lokwami ekhansi siza ke egoli bacela bemdobhela umama bamsake esibhedlela ngoba ngangeke ngamchanga ngamlimaza ngaba kanjalo sehlakalo lesimsakazi zwisa ubuhlungu ngoba ndakathesi angihlalisekanga ngubonile ke umntana nami engaba laye kuthiwa kuba nje ke irep ngizwa ubuhlungu ekhaya kamfiki lokho ngabalekayo ngilapha uDumezweni eSouth Africa ngiyaluthanda uhlelo liyangichaza liyanjabulisa kodwa ke njalo ngibuye ngizwe ubuhlungu nezitori engizizwa lapho yikho namhlanje ngizimisela ukuthi ke mbhale ngiyafisa silungixolisa lo mama angazi ukuthi nakabani onga ngisazoqamba ibizo kwesikhathi umuntu ophilayo lehloko zilalele kodwa bamazi abantu nxa umuntu wabanjwayo khona lekini angisoze ngiqambe zayichiya injalo cela ungitshale ingoma kakhulu lathi eli lamasabathani nxa ungayithola ngiyitholile vela ke kuChimora eli lamasabathani produced by Selo Twala Chico Men the best of Chimora City Maki and Tiny the wonder years of the 90s.
Naso ingoma ke mnandi, ingoma phela ke kuJimora, ingoma sithi Eddie lamasawathan. Siyitshele ke udumezweni le ya khona le isigebengu esigeleqe. Uhambe exolisa baba. Uyele ekhaya exolisa, babafonele ubuhlungu lokho okwenzayo. Nangu Ncube. Ncube okwamanje ke mina umsakazini lapha ke United Kingdom. Ilizwe ngalikhala ukuthi ngizofika kulo kodwa kunzima kulelizwe hayi bada kuthambanga. Ngibuya ngama-COS la ngo-2022 ngithi ngizozama ukuthi ngiphande. Yebo ngiyaphanda kodwa ka le mali yangikhona yonke iphelela ke kubhadaleni abengihlala khona le uzamile ukusupporta bekhaya. Akulali ukuthi umzimba usavume into engayijwayelanga. Ngakho ngithe ngilapha ke ngase ngiqalisa ukuthi ke ubaba osekhaya ngamtshela kulobunzima ngiyazama ngagcina ke sengwele sengikhombile abangani bami engahlala nabanje ukuthi hayi i-better plan lapha ukuthengisa umzimba siyafaka kuma online sites ngoba kuyabotshelwa ngakho basifonela safaka kuma online sites lapha ke ngase ngimele ubhale ukuthi umu-African yini ngathathwa ke ngabantu ngaqalisa ke ukuphiwa kama$40 lama-20 okwesikhatshana ngananzela ukuthi imali yami le ingcono lale ngisebenza nzima ngagcina ke sengikhwitha. Umuntu lo wangivisa lapha wangenzela umhawu wangikhipha ke ku-certificate of sponsorship sakhe wakhansela ngahlala ke babhalana ne-home office ukuthi kumele ngibuyele kithi ngahlala ke ngicatshile njena ngibhala kuye lapha ngicatshile lwana umama kwendethe ekhaya sebabhalela watshela indoda yami ukuthi mina angisasebenzi nganyamalala. Indoda ngitshela ukuthi ngenza umsezana ngamtshela ukuthi umuntu lo wayengihlupha kodwa ngiyasipana lapha. Into le hayi la sengibona inzima ke ngoba la abantu abanye abanukayo abanye engcolileyo abanye ukuthi ngabama-drugs abanye njalo bafuna i-protection sokusenza ukuthi into le engayijabuleli. Kuthe ke ngoDisemba ka-2024 ngase ngizizwa ngana ngizwa kuhle ngase ngitesta wathola ukuthi ke ngile hepatitis lo mkhuhlane lo ngelaphekiwe hepatitis. I-heps le angazi ukuthi ngayithatha ngaphi. B mina nganathi tshwala kangenzini into le yangihlupha senze ngicabanga ukuthi lawa abantu abathatha bangidakisa ngelilanga maybe bangihlaba ama-injection abo. Ilapha ke angizwa kuhle kodwa ukuthi ekhaya ngihambe ngiyesaba njalo le ndoda sezesaba ukuthi maybe izabona ukuthi ngangaganga. Ime ngibhalayo lapha ke e-UK uTshengincube utshengile ibizo lami lesibili kodwa lami ngudada ungakhulumi intombi yakwaMalaba. Cela ke ngitshele ke izingoma. Hayi madoda. Mana ngitshela ingoma ethi hayi ayisiyo le usithi wena bese ngifuna ufakele lokozena umbhombela kodwa awuzangikhetha umbhombela emadempayizini. Wena ingoma ekhethileyo ingoma engithemba ubana ke uzayijabulela ngoba ikhethwe ngwakhethwanga yimi. Ile ngoma Bekezela ubhozo bekezela jakala kithi leni. Gilinde ntombi gilinde ngiyabuya dalima bekezelo gilinde ntombi gilinde ngiyabuya dalima shova amalanga kuphela ngibona isithandwa sami nokugcina kudala sithandwa sami ngikukhumbula shova amalanga kuphela ngibona isithandwa sami nokugcina kudala sithandwa sami ngikukhumbula bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya dalima bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya
shova amalanga ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula shova amalanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula uma ungekhola eduze isikhathi ngathi asihambe izinto ngathi azenzeki uma ungekhola eduze nami isikhathi ngathi asihambe izinto ngathi azenzeki shiyawo bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngokuhlala ugijima engqondweni mangiphumula ubusuku nemi ngicabanga ngawe njalo nje ngithemba ukhathele ngokuhlala ugijima engqondweni mangiphumula ubusuku nemi ngicabanga ngawe njalo nje oh Thixo usihlalele lana lapha wena ezandleni zami njalo kuphela owaziyo ngizomeza nomntana abantu 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 shiya wo shiya we sajabulelana kanjani sajabulelana kanjani bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya shiya wo shiya we shiya wo shiya we shiya mama shiya we shiya we ubhozo mnazi ubhozo belebizwe akhule ngalo bekezela kanti sothonga ugogo bekezela ingoma yachisa kakhulu yakhathaza yathandwa abantwana bekezela wena Ncube indaba amasiyo S le hayi indlandi is not for the faint hearted akudlalwa lapho kodwa kumele ubuqinile usebenze kuyasetshenziswa wena ke senguphethe ngubani sibona ukuthi silobani manje ijaha la kompisi Thomas Mpisi uthi ngiyakubingelela ke umsakazi kunjani ngapho eMelika hayi ngikomelika Mpisi ngobulawayo la okay Mpisi abakompisi abakobanani uThomas uthi ke umsakazi iminyaka engingefanga ukhohla umnyaka ka1984 lapha besisekhaya khona leke eSilobela kwafika ke ama Red Beret laba sithi kuGrawundi bafika ke ngekhaya khona phana bashaya ubaba bachaya umakhelwane basidinda too good sonke basuka lapho ke basitshela ukuthi kumele siqonde ke ezitolo sihamba khona ke ezitolo abantu bagcwaliswa kwaphana baqalisa ukubuza ukuthi ke angapha ama dissident Angifuna ukutshela amanga ke chisa abantu bachaya baninyazwa kakhulu ngikhumbula ke ubaba uSamtha
bamgwaza ibhanethi yesibhamu bamhlaba ke amathumba wela phansi bathi kadojwe ngabanye abantu bamjikela ikhathana le lezi nje sezihamba uzamudla amathumba akhe zimudla uba besefile elokhu sinihambisana esibhedlela waziwafa umuntu omdala basuka laphana basebekhetha obaba bangu-26 bahamba bebaqhuba bebachaya bebabophanisile thina sasala ngoba ngangani ngisesemncane lapho sengilinyaziwe sivuza igazi sonke zabuyela-ke ekhaya ngapha endlini komakhelwane sasizwa abanye abangenela bomama abantu behlaba umkhosi kanti baberepa abafazi kuleyo ndlu bebaningi bebatshintshanisa umsaza-ke ukhohle umnyaka ka-1984 ngikhula eSilobela konke indawo zabo-BB laphana sathwala nzima yimi Thomas Mpisi eish leyo ungayikhulumi le ibuhlungu leyo ngicela ungitshele kenye izingoma ezilandelayo mana sikudile ingoma esithembona izawukholisisa nje ucela kwakho uthe uthanda ukukhonda iziqubu nxa ungathola isikorokoro yayithola isikorokoro woza I think iyo le isikorokoro uthi nasekhulile umdala kwakunzima ama-80s 82 to 87 isikorokoro Don't
Nasi ingoma evela-ke kuzilethe Congress Korokoro ziqobo ingoma ethi Sikorokoro hayi lamasondo kwenze njani push Sikorokoro umuntu yayisale bifuqwa besitshale-ke umlalethu othiwa-ke nguThomas Mpisi. Siyabonga Mpisi baba. Sisuke-ke kuMpisi siyangena-ke kulungile Makhalane ye sibona Makhalane Lungile Makhalane othi ngibekele iminyaka eyi-13 umnyaka lo umnyaka-ke ka-96 besisekhaya eGwamba unganiyazi indawo leyo se-Plumtree. Kwenzakala-ke ukuthi u-anti ozalwa nobaba wangibiza wathi kumele ngithathe umuthi ngiyefakela-ke omunye-ke ubaba okuthiwa nguMoyo. Ubaba lo sasithi mkhulu elabantu bakhe lemuli yakhe yonke. Wathatha-ke lo muthi wathi ngifike ngijikele-ke emahewini lana yawuphuza. Wayehlezi-ke ubaba ngaleso sikhathi abona lo baba wayelama-40 years ezitshala-ke radio ezinathela amabele akhe amahewu la ngitsho ukuthi kwakutshwala bamasese. Wayenatha-ke yedwa wasesithi yena ngifike laphana ngijikele ngoba ukhulu wasukuma esiya ngani uyachitha le. Ngahamba laphana ngitshaya uvalo ngafika ngajika engikhali ngewindo elincane ngajela wathi very good. Yewe sala-ke mina sengihamba kade sesiya ngikhaya. Wahamba laphana ngambona lona ubaba-ke esenatha waqalisa ukukhala ngesisu wahlanza bagijima abantu esehlanza-ke umoyo esekhipha ezinye izinto ezinzinyamanyana legazi bazama umgijimisela esibhedlela. Wafika wagcina esefile kwathiwa-ke umoyo ufakelwe bakhala abantu babuza ngatshaya uvalo ngathi ngiyenzeni ngitshela umama ukuthi-ke u-anti unathongo yondithumileyo ukuthi ngifake laphana ngesaba ngesathi abantu bazambulala ngoba sesithi wenze njani. Bahamba-ke esibhedlela lesigubhu leso sasilo tshwala konke kwabuya-ke ukuthi kuthiwa kakulalutho olukhona phakathi. Kwasozokhulunywa ukuthi hhayi kuyabe kuyisibindi sengwenya umuntu engafakelwa kawukhani ukuthi yi-poison bani. Wafaka njalo manje into le-ke ngiyambona lona ubaba every time emaphutsheni sengayenda sezatshela umngani lapha into le yandihlupha-ke chisa ngihlule ukulahlisa lo moya ngoba lona ubaba ngiyambona ekhala ngesisengikhale athi umbulalelane. U-anti wahlala wagcina sengohlanyayo angikwazi wahlanyiswa kuyini. Manje into le ngiyezwa ubuhlungu ngifuna ukuthi ngingafi lami ngiconfesse ngitshele-ke abantu bonke bengicela iplani kuwe ukuthi ngenze njani. Hambe confessa mama hambe confessa ukhuluma ukuthi yimi ngithakathe ngabulala ubani umoyo ngomnyaka lo ka-1996 kunzima lokho. Ngicela-ke izingoma khetha zabaninganyana ingoma njengabaningi liyakhetha lapha. Siyabonga lina elibhalayo azibuye-ke incwadi zenu. Ungangitshela-ke enye izingoma ezilandelayo ngingajabula kakhulu ngitshayela iChimora. Mbona enye ithini othe uyayithanda lapha ilanga ngomthweni ingoma elanga Freddy Gwala Ringo Madlingozi ziningi. Wasokuthi cela-ke le sitima sasezulu nxa ikhona mana mbona isitima sasezulu asidala cela ukuyitshaye wasitshayele yangikhona ya sitimela sasezola.
papiro ingoma ke mnandi ingoma evela ke ngombongeni ngema ingoma ke khathaza kakhulu Ndakhuluma amakhipho zonke ayachake ngoBlack Moses kaNgwenya weSoul Brothers ingoma ke zagidisa abazali bethu umbongeni sengumculi engabo uyoziba ke ngu-director producer writer we-arts bani imidlalo eminingi Sarafina ingoma siyitshale ke uLungile Makhalane uthi ke wathakatha la siyabona ukuthi sibhalele mhlobo wami wona hambe ekhuluma njengoba sithi awufuna ukufunda njalo ungakhulumanga khuluma mama hambe ekhuluma ungesabi yekela ke ndobhe kenye lapha sengiphethe manje ivela kubani ivela ke kuJoshua Chuks mbe Chuks CHUKS ngazi mbe Chuks mbe Chuks unjani Joshua mfowethu ngiyabonga ngohlelo mina ngikhulele koBulawayo ngihlala ke eKasi bengihlala ke eChabalala kwesikhathi eside ngasuka ngakhula ngazangena ke isikolo ngafunda ngazafunda la John Talak ngaqeda kwasomele ke University of Zimbabwe kodwa indawo yangatholakali ngoba singaphiwa thina ama opportunities ngagcina ngisebenza koCoca-Cola koBulawayo okwesikhatshana ngasebenza ngahola ke izimali zami ke ngangihola ngeviki lapho ke ngangitshena phela ngumuntu omuhle mina ngakhiwe wakhala kabafazi bonke bengihawukela abantwana bonke bengihawukela nami lapha ngasengiloja khona senisuke eChabalala ngahamba ngaloja ke endaweni okuthiwa kuseMpopoma ku block 8 ngaloja ke ku block 8 lapha ngangenza khona ngaze sicina ngagcina siyakhonjwa ngomunye ke usisi wayemuhle kodwa angawazi ukuthi umfazi womuntu lo sisi ke ebehlalela duzane la koThikili nxa ukwazi eMpopoma Chisa wona umfana eMpopoma nyakwazi koThikili lo nkazana ke wayesithi yena uzabe buyezwe ngibona ngabo buya mina kanti ke umuntu uyakwazi ukuthi ke ukhombile uthethwe umfazi womuntu wabuya ke kolanga kanti uyalandelwa wabuya lo baba wafika ke walanda wabeqoqoda ngavula ke isivalo vele ngakwazi ngathola ngundoda onganani hamba lama amadoda beyi3 bangena bangichaya bathi nguJo wakhona lo bangidinda too good umfazi wanohlaba umkhosi wazama ucatsha ngemva kwami basibamba songithuba sibophanisa basigcina kwabamnyama sisendlini khonapha bathatha bamfaka emoteni iPeugeot 544 bathi nabantu abazangilungisa badriver besilalise phansi ngabona kuya ngaphamba kubhampa basisegangeni leSen Peters ngasiye eKami bangena ke iganga khona lapha basethula khona lapha bangichaya too good khona bachake umfazi lwana wasezenza ofileyo wanceda ngoba bethuka kakhulu bebona ngisefile ungazi indoda yakho emkhululeni ufane emoteni sihamba layo bulalana injale lwana umfana ke ababesele beyithula bana wajika athatha ke inkalathe elitshe wangishaya kwaphana kulewe lekhanda ukuthi ngandlele phansi kanti kwakulesigodwana eceleni so ilitshe lisachanga lachaka kakhulu phezulu esigodo ngahle ngadazalala ngasala ngilele khona abantu ngaphaphama ngabo 3 ngakhipha ngakhulula ngamanage ubaleka uthi ngiqonde ke ekhaya kodwa kangihamba ngifuthelwa ngafika ke endlini yami ekuseni wambuza ke ulandlord ukuthi ke uhambe njani ngathi ke ngichaywa ngamatsotsi ngoba ngangimesaba baba lokho kuthiwa usebenza ku state ngasuka ke lapha umunye umuntu ohlonipha uthi sebezulu uthi uyaphila unqono ubaleke yikubala kwami ngaze zofika lapha okwamanje ngihlala ke eBotswana ngase ngise South Africa sengisebotswana sengilomfazi labantwana ngasila kodwa ke abantu bonabo babili ufazi la wafa ekucineni after 5 years indoda la isithiwa seyafa sengilapha ngaqokela umfazi engilaye udaba lami yimi Joshua Chuks Chisa ngicela ke unjale ingoma le ngeke ngafaka khohlwa leso sikhathi senzana umfazi womuntu ngicela ke ingoma ethi Shebeleza Fela kumbe
uthoko ujola nobani nxa ungayithola nasi uJoma Fellow Sidumo good is nice ingoma sethi thoko
Mafela ingoma ethi Thoko. Woza Thoko Jola Nobani siyitshayele ke Josephat Chooks. Sibona sicina ngoba namhlanje Emelda Chawe. Emelda Chawe uthi yena ke ungumuntu oziqhenyayo ozithandayo kodwa ke into yamhlupha empilweni yakhe umnyaka lapha decide ukuthi ke achiye onga wakhe besanda kufika eNgilandi ngomnyaka 2003. Emelda Chawe uthi ngasuka ke ngase ngitshela ngabanye abangani bami abe South Africa ukuthi ke ukunatha utshwala kumnandi singaphili ngento okungcindezela amadoda. Hayi ngathatheka ke lami ngahlanganisana lomunye umuntu konapha ke eUK. Ngitshontshela ngaze agcina sengale indoda engamfikelayo yayingithele itikiti sabaleka sisiza lapha eUK. Kuthe kunjalo ke ngase siyahlala lejakaloneli leNigeria la James liyandithanda la ngirentela izinto ezindawo ngahlala lapha engangirenta khona kodwa ke lapha ehlala khona ngangakwazi wayesale sithi yena okwakiba uvunyelwa i-traditional abayivunyelwa ukuthi ahlale umfazi engatshadi laye sizahlala sonke hlase sitshadile. Wayebuya nje kuseni angijume lo ngasebe isikhathi efike lapha endlini impahla zakhe engafuna ukuthi zihlale kimi futhi athi ziyahlala ngibo yena yabebuya wahlala kanjalo abuya zoyenza into zakhe khonapha ke endlini athi doing business. Wayesala nje ukuthi usebenzani ngapha wangalisi ukuthi ngingasebenzi wathi no hlala phansi kumele ngisebenze wena ngizawusupport ngenze yonke into le mali othumezela umama ka £200 ngenyanga ngizabe ngikunika la kanye wayenika athumela ke lo mntana ekhaya omkhulu ngoba sasimchini wayethetha kwindoda kwami sithi is a useless man ekhona apha indoda yami yagcina ke isihlalela kwenye indawo ngezothwasela omunye ahlalisane laye ngahlala ke laye kwaze wathi ngo-2009 lokho enhlezi khona phana sahamba ke emabhenki abuye le mali azoba le mali labangani wakhe endlini imali esabekayo sathi kolanga ke sikhona phana emini ngo-3 eqeda kwenza ke umsebenzi lami sezisivalo sichaka buhlungu kanti kwangumaphoyisa afika ke amaphoyisa lapha endlini avula isivalo asearcha abamba yonke into asethola ukuthi kule mali wambuza imali evela ngapi bathola amaphepha amaningi mina ngathi hayi ngiyomkami le ndodami undodana wathi wangiphika chisa wathi kakwazi ukuthi ngikhuluma ngani yena ukhonjiwe bamthatha amaphoyisa amsa kwenye indawo le police station lama ngithatha sabuza sichiyene amaphoyisa abuya kimi athi ubaba lwana uthi wena kakwazi endlini yakho umkhombile cela ubone iproof ukuthi indoda ihlala khona endlini kwangela lutho kokule ama checks akhe la ekhona ngabatshela ukuthi ngokwakhe lokhana wala wemba phansi mnajereni wami ecina siye court sahamba eCrown Court kwazothiwa i-deception and money laundering yena lapha wabe siyaphuma discharge ngoba wathi yena ukhonjiwe umfazi wakhe wabuye ecourt ngathola ukuthi lo mfazi labangani bakhe babezofakazi bathi umuntu olungile wesonto lesontweni kwabuya mina ngangela ngitsho lo muntu mina ngehle uchaza ukuthi ngithethe ngaphi khona okuyana yikugejwa kwami ke 3 years ejele ngahlala 2 years ngaphuma ngagcina sembuya sengilapha eSouth Africa into le ngisezafaka ikhohla ngibuhlungu kakhulu chisa ngakwenza ngobhudlwana waseNigeria ngingazi lutho angila senti empilweni yami angilalutho umkami siwaphumelela ngizothatha le plaza lo mfazi wakusebela abantwana yimi osebuhlungwini Emelda Chawe ungambuza uthi ke uchawekazi wakho inkomo samazini ozakutshela ngicela izingoma ezilandelayo shayile time siyabonga bakwethu bongela ke ophongse uhlelo ngisakhumbula luma lapha namhlanje nencwadi vela ke Chawe thatheka lokho bakithi Emelda Chawe siyabonga kakhulu have a nice weekend bye bye. When I get to it in the morning, always left so hot from a leave, but I can't wait for Shahir.